ተራይ ሊሰገድ ተመቶ በጓሮ በር ተወጥቶ የሚዞሩበት ካፌ ለካፌ ጁስ በጁስ ቤቶች የሚጎበኙበት ወር አይደለም። ለሰላት ተብሎ ተመቶ አንዳንዱ ሰው ቀኑ ላይ حرام ነው ማሻአላህ ይቆቆባል። ልክ ካፈጠረ በኋላ ሐላል ይመስላል። ረመዳን ወር ላይ ያለው በረመዳንም ከረመዳን ውጭ حرام ነገር حرام ነው። ረመዳን ላይ ግን ከባድ ነው። ገርልፍሬንድ ቦይፍሬንድ አብዛኞቹ ከኢፍጣር ሰዓት በኋላ የሚገናኙበት በየካፌው በየምኑ እንዴት ረመዳን ወር ላይ ተራ እየሰገደ የአላህ ደብዳቤ እየተነበበ ያን ለቀን እንሄዳለን። ከዚህ እንቆጠብ እላለሁ። ፈተቁላህ ዒባደላህ فيما تعتقدون وما تقولون وتفعلون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المهجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل